Syama Prasad Mukherjee Urban Mission Pen Ningkan Surinira Inkoila Pen Surinira Inkora Isia Parman Puluni Cluster Denarong Ahithi along G+2 Market Shop ahem kimi pini jak khongpuni phai Inkora Hiniarni Carbon Thomas Council Executive Member Ritesh Enghi arideng pen beha choklem chodama tuma phan hem kimi ingpu ponlo Denarong ahithia phan Denarong town paman ponderathi ason kaching thura sai ki claim ki dam ponason si Denarong ahithiang bongalong Syama Prasad Mukherjee Urban Mission Pen lak plikebra phwa tangka pen room kep beha bepar ahem kimi kimrang pon patang pondo Lapen la solong RCC ringwell isi Denarong ahithiang ka pharman lak plia tangka pen selam pon patang ponsi Carbon Thomas Council EM Ritesh Enghi arideng pen pup ponsi anso se Denarong ahithia phan ason kaching thura sai mu ki claim ki dam pon je phan chisik pon Lapen non town pen ki pipon je hem so 2.0 sitame Denarong town ki parlopon ki do anutuma phan ki palong pon je phan bor I pipon popu lamchak chi pipon si mesen pen kulat hem kimi ingpu pipon Bangsolong Denarong Town Committee Chairman Prodibinti Lapen Samilang so block video Junali Nath Nomani BDC Chairman Britain Mohila Lapen Dharam Singkho Tourism Board Chairman and Parta Contractor Atum Chetong Dun Silason thak mo dak Dengaw Bozar along building sita me kenang sop dasi lasola maputhak sita me lo ninitum Karmenglong Autonomous Council akhai Dr. Tuliram Ronghang khai pan sita me lo pinpura lo pipon po mo anso se dak Dengaw Bozar paching thurji han nitum chingwai chingsai pon po la MLA ke hai tadu Dorsing Ronghang alangli pentamelo non kewan ji lang poson si dak Dengaw Bozar anso se paching thur ponji aphan itum ke claim kedam lapen rada tum ke messenger aphan lapen dak local beneficiaries atum pan behar bepa pen to claim ye aphan alangli tum aphan koson si jakong perang ki pidun jima ni tum kichi sik dolo News Report Karminglong